35 godina sam radio u Podravki, cijeli radni staž. 2000. sam otišao u mirovinu. Radio sam u pekari. Jeste pek bili? Pek sam. Baš pravi pek. Baš pravi pek. Dobro, i sad svako leto dojdete tu na ovu feštu tradicionalnu? Bil sam, prošle godine nisam bil, jer pretprošle sam dobil koronu, onda sam prošle nekak nemao voljeti. Jeste sad uzbuđeni, vi mi budete svoje stare pajdaše, radne kolege? Tako je. Jako lijepo što nas još uvijek se Podravka sjeća i što nas poziva na feštu, tako da se nađemo, vidimo, podružimo. Od kad ste u mirovini? Jedno 20 godina. A vi? 5 godina. O, vi ste 4-5 prije. godina, ne znam točno. A evo i vrijeme nas je pomazilo danas, evo lepo je sunce, tako, eto. Dobro, kako vam je prešao radni vijek u Podravki? Meni jako lijepo. Jel cijeli radni vijek bio tam ili ste Tako je, odakle? cijeli radni vijek i bilo mi je prekrasno. Od prvog radnog dana do kraja? Do kraja. Najfriškiji od prvog mjeseca. Je? A s kojeg sektora ste otišli? Sektor otpadne vode. Nakon koliko let? 42. A se sjećate svojeg prvog dana u Podravki? Ti bokca, to je jako davno bilo, 80. godina. Krasno, lepo vreme, puno ljudi, dobra atmosfera, prijatno, za 10. Evo, dok se sjetite danas Podravke, kakve uspomene vas vežu? Pa lijepe, osim toga stalno ju gledam s balkona. Jel vam dojde onda jutro nekad da se spremite pa da ponovo osjetite taj čujte, radni ako elan? se čovjek nauči raditi tokom života, onda penzija ne znači neku veliku prekretnicu. Čovjek može raditi dalje. Ili za zaradu, ili za zadovoljstvo. Ja sam, 7 godina, a on je bil portir na svim portama, ali on slabo čuje kad je na ratu. 30 godina više. Znači, Ste jedva dočekali danas da se pak svi vidimo. Pa da, jer on inače nikam ne može ići kad Znači je onda jedva bolestan. dočekave da se pak Već cijeli tjedan govori, ja idem pa makar puklo da puklo, rekao odi onda idemo polako.